Tugun Widya ng Esquire.
Kulage onların bu işi yapıyor. Kataliye meritaro. Los Pinsabla, nagnasan siya kewondan may Tafunsak topalda. Юля, писательная раньше. Ondan may Tafunsak. Шоу, спасибо,
never do you buying it. Never back at the shoot, going back. Kimmery Gladro. She's behind back more. And God. What's up with God? The best but long the and God was in wet life. But as in with the land who in that first is up correct. But long is up on the sea in Noah. Gonna see Lepre. Gonna see Moses. Gonna see Lysia with Malem. Sepan yang lagi merita proyek kil sangi dan sil Lysia, ilang kau infakat ki si tadi dia kama Yesus le, tahu indok jalan mencus. Yai pogosong lamit ki cisa Yesus. Infakat kau ingin, tahu Yesus le si tadi nasis. Ida nasis siapa? Ilaba lembes, ilaba bangka. May payaba wala kat kala para makatkan episode lang list. Panan di susulan Jesus kami saya na pera. Orso nga na yok siyak na sintalik singe. Kasi binas ko tamay tagalap me. Ilos tagal da sumon. Kapak la ilos tagal shu. Endalik singe Jesus laway. May endalik singe. El doctor la mechu. Kaya el long ko singe la na pasko. El sana long ya bana el chugi dunia tiksinge. El chugi dunia tiksinge. Alaw bela kunaya kaliksinge. Panang el sak kim na sin. Fans laling in form. In soup talik singe ay nolay na talik yedo natin na kayo. Kasi ba singe katin sang mole na lal na sin talik singe. Ilsap mo siya Joseph tuya kaya us talik singe kaya nga na binanit siya. Kalau sumatay siya kilusin bensin, nagitok sa admission. Nakalit sa bibabak na siya Joseph, nagagay ka ustalik siya niya, evolop na Israel. Kilos na lolo, naluswangan na, kisubin, pinidalatik siya niya dahil mo. O ini kali sekitar sampai di kelas sosial, dan ilustrasi Zoom jalan. Matayin CCTV sekarang kan nesir. Siapa ini dah semua sekarang mau, ini dah kan siapa itu nesir. Kalau sebenarnya ini, apa ini lah mamit pelak kita mau. Mabangon mawin natin itchap ni. Ke Jesus helikopter baik, oski matwe posla. Katlong lahas kita le, kay Jesus le metlagay, siya bang John. Siya kadang supaya manapela inaku tagalan Messiah. Ke John John matwe posla. Ikagat kita tagalan Messiah, awaya bebet tayo si Maita. Evaga ki ulen alangkat, ewen nata. Pels bena ini, ki Johnny betta isi maita, cheese in sikia ke persi apna yorol, ki Johnny liele, chulge ki masin maita eva, liye, lam na tingkat paini. Paini ila, mamulut lang pera. Mulai lambai dari gigi kelas. Jodoh juga berkata, paling ini siapa tegak mai tegak tubuh. Kejap tak, ini nak speaking Yesus ni.
laru lena pula yok Merry Christmas. yok subel lagi. Pada ini baru kau. Laru lena panju boleh. Kau ini kita ni baptize mereka, ni kita baptize mereka teachers. Teachers yang mendawa kita orang Malem. Pilih ni kita boleh nalangkat, kita boleh yang sahaja. Share you na pera. Benjabena ini ke di hospital se cheese je ujal Peter change se John Juan yang begis go pino collect se bang Mount Tupper ke Mount of Transfiguration kelos tu bin pino lo mai tamalu tu ding kelos ke Jesus kele klaro na parts e bugabak e sharon romana fat Benjabena ini malu tu. Dia let Moses, let Taylor Samson and Jesus. Macam ini, akademi call Jesus fellows. Parang Jesus yang practice Moses. Ngada ko ina ko ila masak. Wala yan nadol. Main ngabat oleh sahaja, yang awak sih oleh sahaja nak bel. Nanti saya cakap nanti Elijah, pernah di Misaya siapa sih, main ngabat Misaya, John siapa lah, kami pernah siapa lagi Misaya. In Benjabena ini, Asia betul lah terkait dengan ini. In bagai yang kami kata, elingnya. When na did goes long. Heading when na did goes long. Pai ni kas betul dengan kain kaki kas kuliah nanti. Elang besta. Anui be ispelai taksiking gat malak ke karangin mangat apuklan gat yang we gat farman ke pensinge pat tagawa siya ma tagayni iyak na nom sin inga pe chifil be es gas mode chifil be akai gat ke mulin life milar pada galan sif yana siska kayo inga insang kilometer singat Kalau nasir ke sang nasir gas mo nasir the minister parken alai pumilai wall at tare madu tu tartakan musing ya alai nixi kalim be nasir ka kewa ke sobe from makatakewa alai familiar ke tapana ngepinne shiple to sumonje tangalai pun katakewa ito ala me kalme gasing ito nasir musing Tengah ni sepipelin ke nakalin Diyos na kewa. Tara kapani na kewa. And na kumafarin ka nakalin na kipensingi. Nakalin Diyos na kewa. Panglan God, kasaplan God. Nga nan ka nage, katfinigan refer nage maular si Fela. Na kaya o iyarak misingi. Misingi o lutusi ka pinifungsi. Na kung pala pa kaya mong nelo. Kung pala kaya o iyama kalibigo. Ako God, my planning na fresh. Wangan may kan KOSRAEAN. Wangan may kan aktapon yun na. Akpay iya tari. El taga tari isusuna finfetching anak ke may pula raktalim niyo. Tanasip ko. Ako sige nangga. Samsam bingis yoye. Oye kata sige Hak wangin niya na, kung kutong niya kailan God. Siya nga po, kung naroyin na, pingaril at iye, paano nag-iyak ko plan? Manag-iyak ko na niya, timulak ko misingi, samsam bintiyo niya singin niya, sapsupagak mo, tuyak so. Pag-rasin ni, sige na gayin,
kunia ka di forsini. Ninekela dapat malah jalan sensitif. Tuya ke fong, los na losong. Pangalan siya mga si kumsini. Ito pala, pwede refer na kay fong kay pagkikilala. Mau pwede na mas sicknesses. Malos na kay maulasa. Baka may kapas, kaya kapri pangalan. Finsak lang gat ka na sis. Kapin na ito siya, kapin niya ako siya ini. Kumingat na yung loman na gawian. Pagkan siya buo. Likina ko ng talong siya may siya malala. Preoccupied in going, well, game siya pa ito kami. Football season ba? Kaya na nga tayo football. Parang cast mo ito na siya kumisiya. Tuyak ka na. Somliki lost one month in fencing. Kung taga kumingat na yung lomo. Kailan lang gagawin yung lomo. Parang yung taga wala na kay summer school. Kung sila wala na kay social, kung pininakyan various, pinakyan chisasan, wala tapos saplan galing. Any church, paano that long prehistory, kaya ko sikat pa kayo may nagpunta. Alam ka na kay refuge, a place of refuge, nature. Pero sa taga way may kay history. From siya ngayon, nagatigma at pula fractal niya. Pero sa mga way, place of refuge. Place of refuge na siya pumusing ipalong. Kaya inaalo, temple. Ako po nang dalawa na, relan na kumamit tayo, relan na mga umangsi, may kansike ko si Kung. Likinang om na lalong. Place of refuge. Inggan lang na laki, malor confessing it. Kung malap malap nila kasi ni Luis, yung pagkasap tangayan, kung malap la, ngon sang nasil na Minister Palikin. Pensin mit laling gan we fakir, 2 year puro yung singit sa mon. Ang kaksiking gat malap kay gas mode, kay kamal sang nasiling gan, we got sisin gas. Merry Christmas na shows na kayo. At ganun po. Kat kilamalang kasi mulai kat para Mars. Paya na akbuk lom, kuala na lom, langkalang lom, wala na sispel na kayo. Finne, maulas, oyelas, kakatena masya mga katena, rafal na kay akbuk lom, kung ganang itigigat. Finne kay ako singi, kalen singi. Kat kilamalang kasi kay kas maul magumsang na siya, reminis pari karingga na siya na sis, panglom na sis, kakas ka masaklum saklum na sis, hingayin maulgun, hingayin hingayin yati kat kimaulas, wana kay kumaratarin kinkarangan, siya wala na makumakkalan niya kay Belsumla, siya na siya sumisingin katakpalet kay Tagalog finishes na fencing, tamasi mayo kay meto, na siya hingayin nalay fungi, finne katay na maupe, masik na siya pingano pe, kadetala ko may wigat, ingin karin ka dipel na kayo. Paano mo paralas kipel singing mi kias na kayo, matagal na siya, pag kilomanap na sumulan ka at padmas. Anak ka na, sakala ni na ingay kias ka, hagas makinyi ka, Gising ka di katay na o yamay, tagan gisang ka kimurin life milas. Pag kilomanap na siya, kaya flat na katroy, wala itong Jesus Christ, siya wala na mitlangas pa nga katroy. Amen. Window.
given and Son. Mama siya. To Church Honolulu, Merry Christmas. To Itawi, Merry Christmas. To Wisia, Honolulu, Merry Christmas. To Itawi Shusuk, Merry Christmas. From Sanda. At Tingin Brad. Pat kilo malam na sumulang kat padamas. Kumakin siya way gat kimapas. In may kasap. When may siya ulaspel na kayo. Eko fla esot na kayo mafuaw ta sot paing imasya singan esot fla kuno ta shu ingan na faw na kayo makom kan sila kadin rapel ta kayo ese bena shes na kayo siya may bok na may na kayo ingan misay to ko siya umana ki ma bang silo eko makin siya walo special ma siya be makaro platos pe ingan ben sanki mo ina ini kilo madam shu kinin mo na to Jesus Christ. So when I'm found of the bride. Amen. Tagalong, one bride. WhatsApp lang ang Stuya. Naka-style ba? Roy benediction. Isla Blue Chorus Chapel.
Longgolang, Pakotin, Mistelan Gatbaba, Wen, Engon Madal, Wikos, Akin si Wikos, Ingile na to mabatbat. Amen. Ripolela. Penproy digas la painge Asia tigin pili dan digas la kisi proya. At nagawabroy, all I'm God, flight lang na. Long wala, kigat long gas long ki alamid, ki senior school. Nigat ako lang na robe, palunit ako lang, at ngadot museum, itligi gatero alulas, kag siya dakan aknas na sigat na kayo. Ak medali gatler, at Maya robe at makunesh. In fact, cast medali na ako. At ngadat peki, ako siya experience ng mga frede. Konak mi siyepe, peri nalo in the dabilash. Pati naraw yung elemental, wala lang sila. Hindi mag-force siya mga kalapay na raro. Or ang kalain sa klal. Nagnadat ni siya, kan naswilat. Sa ang lalmat na tlong mga kung sinasish. Ko, epalay, inwilat. Isang mga nakawang makumakala na siya. Yan urela fall na kimo. Makumina na. Makumiki. En vaker na siya kayo. Kat sang pebroilash na siya lusma, pero pe makune, kibelinitawilash, palinitawilash. Wika na yung sang musyebe, nanit mo, alay, inwela los, elosin kayo nurela fall, nagi, ang silo. Abagatan ay penasyon dan yushipe. Agi broilash, yalim itawlash. Kumit mas na tayo. Ang tayo na hospital. Kalus mamtayin lang si Minsan Pekol, Nasilos, Yalansi, Linsakotlo. Kawag si Fasho. Kalus pemam tayo bresin. At yushipe. Isang bilangan pipasyo na sila sa itola kung kayo na uliyak. Kimakuluklash na kayo. At misyebe, asilos tema, rape, makune, inak misye, felo. Long landed with long non-fellows, and casuals, the mama, at the Honolulus. Might call lush, the church lush, might call lush, the state, or not the federal government. Some itayak masilo sila singkoy nito alam kung bakit si Fana
Magadinin na yung alo na si Ilusin ko yung mama. Ininayak ako sa mga students. Nakapos mga katong serious yung nasang ulo. May katiyin siya upas pas magmisi na siya. May nito yung mga katiyan namin na yung itong issue na panakunas akfash. At siya may ng Lord Jesus Christ when natin reklamo si Lord. Pilinrig painge. Masih ko sinulang na pa ibang Dawson. Nag-look si Patrick Foss ungulit cash nag-iayong. Look sa si Foss ungulit cash nag-iayong. Kos pinigas la patugan ni Rick. The law.
Pelinalo dia pahingi masih may ngawan yung globaksin kat ke bolo ang mga sanayo. At lo may nominate rules pastor di besto tigin isis magkula ni Dawi kahuhus na gawa. Ang sang baglo na sin may kola lumit may kul siya school. Lala ka tayo pasal gawa may lutut ka na lang ko. Hindi bin na faksi fela siya. Haksa as in God sa mulala. Haksa as in God sa mulala. Maritingi si kya tugo ni Jesus talan John Baptist e metriki Jesus talan Jesus Christ. Luke il recordi a masikya ke Old Testament faale man ke New Testament. Siya mo akpay yak lemana kayo. Waning kaksak sulal Sagaraya may palo pa may reading. Metriki John Jesus le God Isabel lalupuven Gabriel. Dan the fact na si Sagaraya laletui tila shamjam nigin na John Jesus le maki shpe nalololal ye God the fact la Elizabeth dan kiel eleva Jesus le eleva Peter de ya eleva Jesus le oingi ke John Jesus le masih mi Sagaraya loropa il on goxikin God Eloy be fakla shibin to kolal John pa in tasyagan la to kolal lim Jesus eleva to ko monolos le sa kuluk na eleva ma ke filin talin na David John il kap ka ba sum matayin Moses may nilar lagi todo na sin God magay na inda gorore malal tuti kaya mulala siya ifato ko sa pagkato ko lang Misaya elway be peptay sila may pos may ni akpay yakle sa patwipalakin na ninzing ewan sa pala sa karaya toko na siya koy ni toko yung I guess maging God la only God tiyan na feel o yung God inon ako la matasa mo toko akbulan lay siya mo ilay sa toko AIDS may bulan mo kayo atin ako din mong research along si hot na kayo wala na siya pari iya tuwing ka sa kanol to mula lang ikaw magata. Amo pa ini ang love to tulog naging manitiyo. Ang naging mo pasto, Kristo naso, takyo kin. Pensingin, may sama din pasto, tulog Kristo. Sulit na ako. Còn kêu được pensimen awal mo kuya ne butso po ka butkol ki pensimen ngayon wepen na pasama to pa itu ko ni ki pensimen ka sekin gat ke kya saban gat ke mole la gat makat ne ba pa ke long ke we ke kya san ne ke ka chuta is mi se ne ngamo God magawa kami la mulai la si man God ngay ilna plan yan ay ke fela kulukla ki fela manawas la akwa kalong si man God mansap ko na ilna mulai la maras ki pen falle orela mulai la si man na mulai la si man dito ka kay Christ mo kayo na pagatlong ki malutod mo siya ngayon as may pala siya sa taga-fashmut taga-medliki lem inawala ni Garek Val. May singe kola
alle ko ka na election kasi sa na election pati manuyak ki cherry true sa ko pange ko ngon siya ma kadi ako na si John mai siya mai ta ako niya naglan lema adala na kyalan ke malutudala Macam semasa madut makat long ke ka singa ka kibel singa ale apne la lu param ram ne elorani mana ke wa mai ta ke history ke kasman gada na bailak kame me inakyo ki ta shudya bin sila ne shudya bin na si mai pangat amai plang sika amai Merkau melanggar. Ingai dafada mulai nasi melanggar ni. Anak kita keluar nada apa dia ki melutut dia ada kapan dia ini John Baptist daftar ni nasi tak nasi bufnaur telur ada bongkroy lalos il afrash. Nak ni Mary Bena il afrash dia. Ini Mary il so may ta evogul kadel sangon madal mangan lagi wangan madal pat first year namulak kung siya sa Christian kamit lalfong siya ngang langgat para kaya naman kumulgat kaya siya kat in mga kayo kaya nga mo pasafat ko to nga mga akadaya kaya malutot ala kaya nga longgi plantel after nagki Christmas ka nagki Christmas pero na kayo wala Pangemulay la si Makadil, ulay la kaya at Shonet na kasi na palay ka kayo. Ngat kayo tala ayin falak laman. Ispin chihas na ilpa mulay la sila. Na kayo wala magfel. Laman na. Kanispela in fakulo, kaksakin katbegi mo puulo. Lashna gewa. Yok tari sham shamanyan medutluke tugogi alimet. Kaksaklak yok penasin met forshingege karit sang palaik nasid. Betsemet ngaklen le yok kyalam beladin goyin shman bel kyalam nisish. Sunday school alimet we faculty king. Ngaking she anaklago ngi kalmen medutlar shani gusita yok na gelang slangat. Shipe Ganda kalalin kan mula na. Mang shake din noon unit kyos. Yun kayo na wala na naklak na kayo na kay kalme yan malutog sa inyo na kyanigin mula na katagalan na siya. Kailangan ka na siya. Unit kyos ipagsin. Kailangan na kiba.
Belo ni Dawi. Magkifak lumalap ki maulak, lumalap ki ang kanyo buwas ki kasi ang asyak kadinon unsugo ki pukinunan, muito as alayo. Nas kay lumalap Gidin Belo ni Honolulu.
Katlina le mulena Sikalim lo Mulena Upaye Asnamet naisipik enaingat Pinbay na Belinsong. Orena singaring vale
Portland Gibidialu. Football. Eines Labelsinge, der Utwaschat na Faschnel. Man sanglon sin God ke Lela Kalusi Pel Silok man gon Wituya na meto kakot ke gas madawa. No. Start tugulo tayo na lupa na ito na mag-product din.
God Berlin den accept your worship. Right. Babel no much the shadow. KOSRAEAN God, kudo sinfakilano sir, lukat kasi galing gay kon mo alulas to the singing is the woman kayo. Naman sa alam mo ang pefak in the sin church ko kuna dawi ang siya sur. Pagkiti na kayo ang silpe ang kalamye kuban kudo KOSRAE mo force na haro grand Ismail. Ultimate life, audit, silver and a black, all in your brother. We, katakan din, we force na